Ay, bilat! Sabi mo ba? Hi guys, it's me Isa, and this is the second episode of Ay Bilat, the show where we talk about your vagina. Bilat! Atong hisgutan ang silingan sa atong bila, ang bulbul. Actually, dili ta magpakita og bulbul today. Instead, bilbil. Siya masirado. Bilat! Ngano ato magyung hilabtan atong bulbul. If we're being completely honest, people do it for a lot of different reasons. Like let's say if hilig ka tig beach and ganahan sa kay ka mag two-piece. Syempre no, di kita ganahan nga nay magsiwil-siwil dira nga mga stray hair, especially kung natay mga kuyo nga lalaki unya kibaw pagitatanan nga mga lalaki himantayon nya kusog manglibak urbi yung mga gwapo. Bilat! One of the other reasons nga no siguro di ta ganahan nga nay bulbul ang atoa is because we might think nga hugaw siya. But you know guys, having pubic hair down there is actually better than not having pubic hair. Naagi uban nga gusto sad nga upaw ang ilaha kay feel nila mas exciting inig. Actually, tanan butangan na sa inyong lawas, na siya rason. Wala ni mata ang Ginoo one day nga ni anak nga nindot siguro no kung atubot nga buhok kay wa lang basin ganahan sila na sentipiron kung maboard na sa sentipid silang ulo. Honest lang guys ba? Na siya point nga na siya sa inyong mga lawas. Pubic hair actually serves as a protective layer for your vagina. Sama ara na siya sa inyong buhok sa dunggan o sa inyong ilong. It's meant to protect your openings from outside predators. Predators, no? Okay. Bilat! Pareha mo na ako nga mangtas gyud kay tanan and ganahan pugson gyud ninyong inyong ibton inyong mga bulbul dira. Here are the top 3 ways to remove your pubic hair. Magsugod ta sa pinakasayo. Number 1, trimming. Okay, shit, look at it. The cutting of your pubic hair using scissors. Trimming is actually one of the best methods of taking care of your pubic hair. So, imbis nga pawan mo imuhang garden, mas better ang pag-trim and maintaining. Keeping your pubic hair at a certain length also reduces the risk of vaginal infections, urinary tract infection, and skin infection. Number 1 rule when it comes to using a pair of scissors, if dili ninyo makitaan ang tumoy sa inyong gunting, please ayaw gid intaw na ninyong putla, okay? Kay imagine gud na siya guys nga mag-ana-ana ra mo unya unsa pa lang inyong maputol dira simbako in town. My gosh. If you cannot see the tip of your scissors anymore, uncharted territory na siya. Or kundi ipaputol sa inyong yaya, sa inyong mama, sa inyong igsuon, basta ayaw lang gud in town kamo, okay? The second most popular way of removing pubic hair is also through shaving. It is using a razor to actually remove the hair in your vagina. Ayaw buhata nga uga. Mas maayo magyud ang basa. Change your razor frequently. Ayaw intaw ninyo gamita ang razor sa inyong mama para siyang ilok gamit sa inyong mga taler. O human yung shave sa inyong taler, ibalik ninyo. Nga di mo musaba. So sunod adlaw, i-shave na sad si mo mama sa ihang ilok. Ang papa ni mo, gigamiton. So iyang i-shave siyang bungot na hala. Family good mo. Mas mahal pa inyong LTE kaysa sa razor. So please lang good, please. So the last most common way of removing your pubic hair or your bulbul is also waxing. My number 1 rule when it comes to waxing is to not do it yourself. I personally like to go to No Strips Waxing Salon. I've been going there for almost a year now and they have awesome services. Make sure to watch this video. Answer most if dili tanan ninyo na mga pangutana about sa Brazilian wax experience. Make sure to tag your friend, your sister, your mother, even ang inyong kontra nga bahu kay mga bilat. Remember, us girls need to take care of each other, vaginas especially, because if you can't take care of your vagina, who else will? Don't forget to drink water, take care of your vagina, love life, live life, and have a vagina-licious day. I'll see you guys in the next video. Make sure to subscribe to me on all my socials. I am Isa Please, and I'll see you guys on November 30 for TEDx. I will be talking about influence amidst adversity, and I'm so excited to see you guys there. For more videos, make sure to like this channel, and again, I will see you. Bye!